somni panga somni paruka hian atong san per hun atlengta za somko pasari point pakhat pali anita a heta hian sarkar na thok loa khan an sum zong song deuh tho aral ta a development atan mi pui te chuan za pathum po an chang phatalowani chu soi ania maro chu sim lovin alwar zong in an kal zela pungta tiala ei chu kan zawai kan hriat pui tha in ka hria a tianga an kal zel chuan kan district council te hi an la collapse don ani clear tu le ngai thatu zong te in zawain amasa in chibai kabuk cheu ani ole ogas ni som pasari kan lo chung ka le reng to maya hetiang hun lutak mai muthaya kanom hi van nei kain ti hle ani pathian hen alom tu ka soi tak zeta tin nang ni po in hun lutak bo pelo tur chewin du sang ber kalhan bok chewa ole engponi se tunchuma chuan puthang pui kesin THEHKHAWM ti thu pui manga article zia hi ropui katia chu kan ngai thak turatan ti in karon sop suak le don ni ole ilongai thang u tunchum chu topic big nei lovin rilru om then khat i han THEHKHAWM mai te ang matia pakhatna chuan ngam lo chalachil hnom an ron tia in cho chu kan tet lai chuan chalachil hnom ma sa te kan in thi ani kha amaro chu tunchum kan topic tura zet chuan ngam lo chalachil hnom ti in ma kan hruai don tatlat mai le ngai thanga lang chalachil hnom zia hi tun lai thangthar aob ni lo abc alphabet changa zin chan tele pongto zia le anom zia hrephak lo english poetry chanlen puitam takhian athu chu hrema se aom zia le alo chuna tak hrephak lo hi anom mai theya kan soithar vele te ang heng thu ka soewang hian tlangwal senior lamrong ka kai ve hle to ti kain puang tel ti na po ani thei ome ati ani he khai puthang pui po ni e pu te kan han tia zana chibai ka bu ka wanga pu ti mai khania tlangwal ania mi chetan chuan vacancy omani ti po kha han soima sataila tha ome ngai thachun zomang o kan no pan lai han ti ve khang langila ngal chan ka chang em lowang chumo vai film le sa film en kan thata wang khan boss nei kan ching hlea book te sa in bailem chuan la kan that na ro e kan pol le lampol abikin veng dang tinen khan inti boy kan ching hlea in sual chung changa fair fight kha kan ching hle bok chuta chuan kan boss te khan chalachil hnom masa sa chaka tin min fui por thina kan boss terin chan le keimani ngam zong te ani chuan kan kuta chil hnomin an chala kan vata thin chutianga timasa tu ni chu huai senna kan ngai bok ma se kan ngam lo le kan hne mi lo tur te chala chil kan hnum mero chuan kan chan a chem em thina a hnu zela po kan in chirum thina ni atiani ani khop mai khati lai hun kha no pangril ru thiang him kan putlai ani ve mio wangin tu ma in mel mazuita kan om lova kan ril ru lo puitin nuwa thian thaber bera kan siam dai thung thina ni tuna ero chuan ngam lo chala chilhnom ziale kan apply dan chu thian tha te ani tolova mel ma siamnan kan mangta ni nalang politics a phechuan anasa zola abikin MNF hian an ngam lo ZPM chala chil an hnum na sata hle ani atopa an mani bok an mual phole a an kai shoi MNF member ten an tuan na sa thin hle ani atiani anuwa ngam le chuan tu ni lova an chala chil hnom hi voi khat chu ka ti sual ve to pe ka kepo kan rol uten min fui por si ka vanhom sau pe ka kan in sual ji chu anita der mai le kela chuanom lo tak chor ZPM em mai kha kania ma se chuti rol chon karil ru hi alien em thunga chutiang ril ru pu chu ka lo ni ve bok nen hemi trum set chu ka tuar na sa al khop mai vung lak chungin atuka SIKUL ka kal zuita kha ania ka hne lo tak em awang khan thilom zia hrema salo le ngai tu masami alwa ka sual puipa chala tak mai pher tok maya ka vata zau maya kha a effect chu tak salama chuan anuam te chiam lo hle ani ole ngai thachun zom zelang o tun na ya pudu ma thu sei
ILP le phi sako chungchang soi khan abikin MNF tenak nem ade khle mai XMP pu ven phei khachuan silai min pe ula kan thisen kha min pe ki ro tilam hoi asoi ni ome a phut ang hian pedon taila atam bera stay free pakhat ba khi atok donam ni kati deu MNF ramut chungchang huai takin asoi thina asoi dan en le ngai thak chuan rammu ve ang hialin angai thei ma se anilo ati mak mai le inga tinge ni ta ang ngai thajelang o pu ve na hi January sompali sangkha ko somseria apianga sangkha ko somret paruka mizo phi sakot remna tu thung siam ani khan kum somparuk vel chawa upa ani ramboi hun chung khan tleirol zilai no pang mai alania remna siam ani nu kum sangkha ko som ko pathuma khan pa chunga University College PUC atangin BSc azir chuak chau ani politician anga abultan dan chu ramboi hun lai atang ni lovin tual chunga zilai pol MZP mizo zilai pol president na athonua sangni pani kumvela MNF yot wing atangin political party ya aluta chu wangin MNF party shwaitule MP ani wangin ramboi wanga MNF sipai underground movement a lo chang to thin ho jingami angin ai nga yani mana MNF ho tulokten media ankomna khan ram hnoya lule underground po an hnialo thule an mi te fui por anga ngai thein an han in soi bora viauna in nui zat an ho zia an she haulo achan chu antara to wangani sarkar na le party mai baka ministry a po pension anga ngai an ni lai le an ma ni thak tu tur MNF ten an zan ruk laya ramboya min shwai lule po hnial lo le ma shwai tur anga an han in soi mai kha zo fa te nui an ti za hle ani tu fai nge AIA suna hian an thu soi kha beng khon se an ti reng ni aron ti ta sia mai le MNF unaute hian ramut le zai an rel na chantur hi enge niang o an va han don chiang lo thin tak em eng wangin nge ramut le angai na chantur ni a independence wale turin em niang le Christian te zokin tharum tho chak zek ang mai le chau zek ang maya kan nom le thin te hi ava han mak tak em ani na taka chon mo India sarkar hian ral tho mani changkan je hi laron ti chuak hialila a thawme chuti kara a hel zonga lu antum le ani si chuan mani le mani kan han in ri krap level don emo ani om sia o kan lo va han mol veng tak em ti bak hian ke chuan thil fiat thiam dan po ka he to lo we ale eng poni se kan soi tam to lo mai ang khalam khachu kan soi tum bele kan topic po ani chialo na a amai ro chu kan peng koi shet du ani pudu oma hi a felin a fingber haulo ma se thalai te hian thudik soya arim tlak zia an sia MNF hian zana chang a hriat huna le pudu oma sarkar anga thudik le mangai na ne na ram kai hroya tum huna an sarkar vele ma na ole thupui then hi na kan lutang thupui then hi na chuan komo bolching MADC BJP sarkar atileta Christian sakwa phatsana Hindu dwa ngai sangtu SIAHA BJP te chuan sangi somni paruk India Independence Day chu ra tanang le refugee ang ngain asan pa in an mangle peka achan ber chu state sarkarin RE min pedulo anti wangani eng poni se until ti dan hian ramdan le ADC thuni na chu abo chelem lawa ma se mi puite in lungrol na le state sarkar ne na in lai chin na ero ati chethei hle ang atuar tu berte po MDC te anilova mi puite thau anni heng MDC te hian sarkar changa ham thatna an don te chu akiam mai nilovin apung zel zok dona ma se mi puite bokhi antok tar kan ni zel donani hi Mizoram sarkar abikin ZPM hian ADC te ham thatna hi atipung na sa hlea ma se heng ADC ho tu te hian an thuni na mang swalin budget point adai lo tur khopa an hlok na tan sarkar na thok anlak wangani ti hi achiang hle ani hetiang kara hian thangpui ke sile SIAHA ZPM mai baka state sarkar ZPM chuan ADC ti ham thana tur hi angai tu zel donani atiani ole kan topic tur achian le zona turin puthang pe ke si thu chuak kan hangai thama sate te a ti chuan Independence Day nimin loka man zo tak chungcha khan MADC lamin asan pa
Independence Day an man na chan PR meu chuin anon ti viral ta chu kan ngai khale photanga chumi zolama chuan ZPM THALAI MADC General Headquarters ten PR an siam hi kan ngai khavele donani ole tuna chuan MADC BJP lam thu chuak hi in ngai khama support tiang press statement MLICO CM MADC antia ngai khang Kumin Indian Independence Day voi somriat na kan mantura hian Marlen mi pui zong lompuina kahlan theu chewa chibai kabu ka cheu Kumin I Day lom na program hi state sokale MADC ashana mantur aloni tamai hi achan lewang mi puine na soifi atolin ka shia arantia Independence Day chu SIAHA lama chuan mun nia manania BJP national finance manga alelama sarkar na changtu ZPM sarkar tinen tiang khan asan pain man le ni bokani makthin ngut mai lungrol na hi ramle namtan himna kulpui beraloni anti mol lain lungrol lo na hi kan machuan le mai bokthin sia ai nga opportunity se MADC ten asan pa an mana chana hi kan ngai thapot donani MADC hi kan hriat angin pathian le kan ram shroi tu masa te thorim na zara kumsum nga pali lai alokal to ani atia kan budget hi state sokarin kum tina chanvo fund allocation min pe kanga siam thin ania kum top lama lo in dai lo na chu revise estimate area chun kha thin aloni chutiang chuan far state finance commission alodin nuwa po ari chu pek zel kan ni kum sang ni somni pathuma changa sang ni somni pali financial year thangin ari pek zel kan ni chuti lain Mizorama ZPM sarkar alodin atangin kum niatan kum sang ni somni pali atanga ni ngale sang ni somni panga atanga ni ruk financial year ari chengkhat ma pek kan ni tolwa wangin MADC in thakhat le chan ve lo pek tur anei to lo chu wangin voina marami pui kaushan zilai sumdong kunhathok mitin tan har satna thleng ani state sarkar point kum tin an budget pialama supplementary demand in sum in dailona hi centerin apek mangin anin chil khat ve thinani Mizoram sarkarin kum sang hi somni pali atanga ni nga financial year tan supplementary demand center atangin sum vaibel se sangthum zanga sompani point pathum kum sang ni somni panga atanga ni ruk financial year tan cheng vaibel se sangthum zasari somni pali point pani panga amulain ADC tenena cheng khat ma mi apedulo hi fason te en kolin min en kol tilan na ania tuna hian LADC in nuai sang sari vel CADC in nuai sang ruk zathum MADC in nuai sang ni zanga leiba nein minda hetianga state sarkar in minti dan hi aril runa thak kan ti tak kisetani Mizorama Congress MNF lo sarkar masatoten ADC te chunga hetiang hian kut an thak ngai lo sarkar kaldan phung ania wangin Chief Minister Mizoram voitam muin RE hi dilania ama point lo thara wanga MDC executive ex-MDC family pension punnale staff salary increment DA pung officer le staff promotion le upgradation officer pension benefit etc lo atana man na tichu kan pe ang cheu ti in kan MDC hroi tu tenena alo hil thin lai le changma te installment second quarter chu ti chu ani evek nuwa po MADC file chu kar khat chuang lai ti khoplain nimin khan ti chu ave chau ani vo in thangin cheng khat ma ari le additional fund pek kan nilo MADC in thoktu te hlo hi thatin cheng noi sang kha sari vel asem chu thin lain thakhat le chan ve hlo Mizoram sarkarin min pek du to lo wangin Maryland mi puin amo phurtu chiang tak chu Mizoram sarkar ni zia hi kan hriat chenatan po a tha hle hetianga rami pui min husuna min en sangdu state sarkar nena mun khata Independence Day program lom taka mandun tur chu MADC executive committee in rem ati lo wangin kumin ai de hi MADC in ashanin kan mang ani hemi chungchanga hian ni som pathum thariat sang hi samni paruka all political parties all NGO church leaders and MADC leaders joint meeting point MADC thutluk na pompui ania support zel tura thutluk na alo siama wangin all parties all NGOs church leaders te chunga lom thu kan soitak mewani ram khosa mi puipo inpum khat ila ril rumun khat puwa kepen zel turin kan soma cheu voin din huna hi chuan
LADC and CADC tenen joint meeting nei man tur ani lo wangin an ma ni rem chan ang zelin an kal ri anga hemi nuwa joint meeting nein state sarkar chunga kanung oilo na zong kan mi puile kan autonomy hum hima ti thanleng konga thu khat voin ke kan pen dun zel bokang voina Mizoram sarkar ZPM in sumhanga diklo taka min khokhira kan autonomy min run tur anga ain bot saina po hi MADC executive committee chuan huai seng takin kan MADC autonomy hum him turin mi puitan ading zelang ti ka soidua kumin aide hi lom taka MADC in aboi sai SIAHA MADC office complex le tipa DAO office complexa lotel chau turin mi puite kan som chau kalome may God bless Maryland tin thuchwa aron siamani ole khatiang khan MADC lam chuan revise estimate pek lo chungchanga sarkar chunga titawin PR an bot sai tarup mayania khangte wang khan aidei po ran pa ngatin an mang alonia an sei hi adiklo kan ti haulowa amai ro chu lelam PR kan chirma in claim te soidu kania second state finance commission recommendation antia tuna chuan he second state finance commission recommendation hi kan rama man ani towa ADC titan hian budget estimate pialama revise estimate impact hi state sarkar tan po state on tax revenue SOTR sarkar chiatling khom atam lo hi chuan sum impact mai hi thilhar satak ani ve thei chiang mai tilaya kha kan soi shram te ang sang nile som nile pali som nile panga atang khan second finance commission recommendation ang zel kalin RE hi pek ani ngai tolo ani hi khechiang ila tin plan le nan plan om tolo boka tin an mani ring tokin an mani kutzala than tiangin an sum hilo mang ve te seti in GIA le salary pokha anda sang chuang talawani tun ma ka chuan salary rangin GIA rangin pek chin anni a chuta chuan salary atang te khan thildanga an lo mang thina engpo ni se he chu an mani ram en kol tu te mi pui te than chu tho an nia an kuta poisa hi ti hian da fin vekela trulan tiangin mang sela an manin an mi pui te chuan mangai berang chu ti in clear sang lovin kan pe ani amaro chuan han mang ta kan clear fan saklai salary het a khana om lai ka chuan an za ve dewa tunai ro chuan clear sanom ta lo wangin campaign apia ngin sarkar na an soi mua anin tiama atlinga pia ngin sarkar na lak bel ta chara chu wang chuan in sarkar na thokhlwa hian an sum tamber hi aluang ta a facts and figure hi an soila who speaker sanghile somni pathum somni palia khan district council pathuma slo atan ansen an bazet pum puya tangin za somkwa pali point pariat pali chorwalin ania sangnile somnile pali somnile panga a khan tle minat laniam dewa za somkwa pani point pali anile somni panga somni paruka hian atong san per hun atlengta za somkwa pasari point pakhat pali anita eta hian sarkar na thok loa khan an sum zong song deu tho aral ta development atan mi pui te chuan za pathum po an chang phatalowani chu soi ani ama ro chu sim lovin alwar zong in an kal zela pungta tiala hi chu kan zawai kan fiat puya tha in ka fia hetianga an kal zel chuan kan district council te hi alla collapse don ani lo pek thei lo tur tam tak sarkar na appointment an pedon ti na ni atua to tur chon mi puite tho an ya wangin hei thilom dan ani ni chuanin finance commission ina a recommend ang khachu cheng khat po bo bang om lovin pek kan du kan pezel don boka aba khiro chu a har sa ve don ti kha kan soi du ani ole adotlia kan kai vele ngalanga adotlia tan chuan Zoram People's Movement THALAI Mara Autonomous District Council 10 press statement an siam hi kan ngai thale don ani ole lo ngai kha ang ni som pathum August sang hi som hi paruk SIAHA press statement antia
ZPM THALAI Mara Autonomous District Headquarters SIAHA chuan Mararama mipuite Independence Day voi somriat na chibai kan bu ka cheu MADC Trump sompani BJP sokar chuan Independence Day voi somriat lo thleng tura ADC dangten state sokar program duan lom taka ahu hawa an man vek don lain MADC thunei tu te ro chuan state sokarin ari revised estimate min pedulo ti chuan lama mangin thuchwa asiama MADC GAD notification memo number F20013/1/2023 EDN PS of date ni som patumoga sang ni somni paruk Mizoram Sokarin program aduan manpui dulova primary school headmaster zong te MADC complexa Independence Day voi somriat na manpui tura somna asiam le zirlai zong te state function Independence Day lomna tello tura thuchwa ansiam tamai hi thiam har kantia kandem tak zet bokani atiani India ram zalen nani National Important Day ropui takhi rammi puiten lim takle lungrual taka kanman tlan hi ZPM party du danani mase MADC BJP sarkar chuan politics thalo tak mangin heni poimole zaum tak lom natura mi puite thendar zonga ma an latamai hi India ram zalen na zalo na lian tak ania mararam mi puite tan chuan mol phone le ramro rel na diklo pholan na ani MADC sarkar hian mi puite hena state sarkarin RE min breka min pedulo ti thu anvordar hi thudik toklo manga mi puiteril ru ne antum na mai ani thudik tak chu hetiang hi ani second state finance commission recommendation chuan budget mulok thei to sa predictable formula felfai taksiamin ADC te summan turbi hi kumtira ada allocate chuak vek ani budget pangai normal budget baka apung omtur zong tenen lam RE deal boy ngai to lo turin arwa man lok vek to ani ZPM sarkar nuwa hian MADC budget hi apung na SIAHA to financial year FY sang samni pani tanga ni ruk chunga MADC budget pun chodan po hetiang hi ani atiani MADC budget sang samni pani tanga ni thum cheng wai sing khaja sari somriat pariat point pakhat MADC budget sang samni pathum tanga sang samni pali hi ZPM sarkar nuwani ta hian cheng nuai sing khat sang sari zanga somruk pariat point pathum bial sarkar na in thakum ani heimo ti chuna dotle MADC budget sang ni somni pali tanga ni nga hian cheng nuai sing ni sang kha jathum som pakwa point pariat pathum hi ZPM sarkar pian nuwa budget punna cheng nuai sang thum ja sari sunga pakhat point panga pathum lai ani hanwan nei big ve adot le chuan MADC budget sang ni somni panga tanga ni ruk ati veleta ta hian apung vele em enang cheng nuai sing ni sang ni jasari somko panga point pathum pakhat budget amasa aya apun na hi cheng nuai sang khazali somsari panga point pali pariat lai ani bokani sum in dailo na chanbul ber hi state sarkar thiam lo ni lovin MADC sarkar lai BJP te sum vondan le enkol dan fellow fiscal indiscipline awanga thengliang liao ania sum in dailo na chan sang ni alang chu atia pakhatna chuan budget chung omlo MDCS le ex MDCS pay area chengwei zathum chuang impact te ati pota panina chuan MADC budget pialama staff and volunteer teachers tam tak unlock te ati letani hei wang hian council staff le regular staff ten ahun taka lo unlock thelo pha hialani sum and call thiamlo financial mismanagement awanga har sana thenga mo phumna langam lova state sarkar an mo pu dem ta dai mai hi kanram politics a thil thleng za thak le ho thala tak ani anti sia mai le Indian Independence Day hi India ram puma kan zalen nalom na niro pui tak ania mi puiten lungrual tak hlim tak le zanane na kanlom apoi mo tak nisita mararam mi puite state sarkar program duan ngai poi mo a he hun lim om takhi inrem ne le lungrual ne na mang theu turin du sang sang ber kan hlan cheu issued by ZPM THALAI Mara Autonomous District Council SIAHA antiani tichuan hetilai hian thurin tlak tak document base thu an ronzia auma chu ngai thachun zamlok tiang ZPM sarkarin MADC sarkar du sak atia ZPM sarkar ma
kum sang ni somni pahnia changa sang ni somni pathuma changa sarkar thal lo lan nuwa hian MADC budget hi cheng noi sanga jasari paruk point panga bial voibel si somnga pasari chuang ngotin athang chona sa hle zokani MADC tan sumdik sumrin tla le masona tlon ting ZPM sarkar hian ron thena ma se lom thu soyan hekin MADC BJP sarkar chuan revised estimate changchoya state sarkar na sataka dema ti mingchet atum tomai hi thudik thu bautum na ten om tak ania hetianga thubel chian dolo manga mipui ri ru hruai pen tum na hi politics ten om tak ani aron ti takal kalmaya MADC BJP sarkar kai hruai mek te hian thil diklo in tiam ni engatinge in budget cheng webel se songa pasari chuang ngota athan cholaya RE revised estimate tivela inolo boy mai hi chu hriathiam a sajok ta lemai heti khopian MNF sarkar le ZPM sarkar nuwa in budget in thauna le atam dan apun dan en hi chuan Independence Day lom na vela lungro lo na lo lan tir hi thil om lo takani tila kan soisuan lo topin karing ole kan hriatang khan MADC lamin Independence Day ya state sarkar le headmaster zong te som sanga SIKUL NAUPANG te state sarkar in Independence Day alom na kallo tura thu ati chuat chan ber chu state sarkar ZPM kai hruai hian RE min pedu lo ti achuan lamwang anita a ti chuan ZPM mara autonomous district council lam chuan khai mai maya RE ti lamani to lo tun angla chuan second state finance commission recommendation man anito a ADC ti tan hian budget estimate pe lama RE impact hi thilharsa ani ve to tlat heti khopian sarkar ma sahun la atanga chut po in kan budget hi cheng nuai sanga chuangin state sarkar mek te hian min pe to a Independence Day mewa state sarkar laka lung oilo na lan tina chi ani lo reng aril rute thak de lo mo tin engatinge kan budget atanga an hlopek lei thelo tur teacher le staff engomazat an lak bel chau mai le heng te hi indu sangna uchuak tlin tumna politics bol lo lutuk ania mi puiten MADC SIAHA te policy hi kan muin kan hrethiam lutuk to ani ti in an soile sia bok hi thudikani chuan SIAHA MDC ten engtin nge inron chanlet don ti kha keni channel chuan kan longai ventur anita tin ZPM thanai thu chuak atanga rilru lo M2 kan soi thuak to lam kha han hoile ta ila in budget in huam tel lo MDC le XMDC te pay area ringot po cheng noi jathum chuang in lo petak takem chu mai baka in budget pi alam boka staff le volunteers teacher tam tak in lak te kha enge om zia ti te tin khang in thil ti wanga council staff le regular staff ten ahun taka lo anlak thelo chan te kha in ron soi fia thei donem le nge ni state government in mo pule ngot don ti lai kha zona lian le poimo em chu anita ani mishing te hi kan mak khopa mani tin lo na in muwa chumi chu cover le theitura in siam thathi sarkar thate thil ti dan tur dik tak ania vote haunan le vote zonna na zirti tulak vak te an hlotura boile MC te kha aram siam thatna man ruwa atling thailo shima Independence Day asan pa man velte zilai no pangte state programa kalotura thu chuangai te pokha thilni dan tur ani theidon em ni le second state finance commission recommendation man ani to laya revised estimate lo ti chente mani lam inen fe tum mang silwa dur chin te hi ramhluizia politics dik tak ania sumringot po state sarkarin cheng noi sang chuangin du sak taka in budget ati punzia te ngai to chuan asan pa ai dei lo man san chi ani don em ni le ti hi ka zona ania social media hi ram kai shoi tu te me chuan man uluk alo wangai em mi pui ril ru hruai pen tum lo ta hian atluk chet theya Christian te tiatan pe chuan moi lo takani ti kan hriat hi apoi mo thar hle ani ti kan soi ve du ani pusingu len chungan RE ti vel chungchanga athu sei hi apui tling hlein ka ria tin a hoi hom hle bok ilongai thama support te ang kan chief minister finance minister nia soi chua ta ka chuan adi khop mai kha sarkar thalowina rin ani a poi po kan ti a kan hung tram kha zep thu omlo kum nga sungin CM panga kan han nei kha apoi ta mema eng po ni sala kan chief minister finance minister ni bokhian one time tal lin tuna unliabilities nei khi pensioner hote
liabilities an ngal to ga one time talin kum danga pethelo ni pon fa khatal chu belau dang kong hi zon sakram sel ava thaem ti kan nge nani e a pe thei tu turin thil danga manzel si chuanin keini dai na lo tor khachu a har ve bokania an mani than tin ngai sarkar an nia puspikar tu na pension chuan pek thei lo tur an lapung zel bok sia tu na chun kha chu om to lowin karing sarkar tha ding to a puspikar a thalo lai ka tu bi thengil sakram sel ava thaem nia pu speaker party dang ki no zong zong hi ka amo kan lak vek chuan kan zo bi don lo wa hei chumin lo khiat thiam pui turin kan nen ve bokani tun sarkar jong a chelai sep thatun ni khamo puspikar ole han soibel tur tam tak oma technical taka thil sei thiam mi kan ilo wangin min lo hriat thiam na ka nge na khadi khan pongu na chuan hoi hom takin a request mai ania ADC budget hi abo bang om lovin pek ania an budget po apung na sanaro e ma se du sak zong mo vom lu nan te an mangem ni hetm ema re anti tru hum tak mai le ai dai em po zalova ashan pa ngata in man san ti vel kha miril ru te thil ti dan tur mo yani NGO le mi puila machanga khatiang thil lo support te kha thil ni dan kan hriat chen lo wang nge enge ni thilom zia chu ke ni chuan kan hre hau lo mai le ole eng poni se atop nan tak taka ka soidu chu ram zalen nani national importance day ro pui takhi political party tana lung oilo na halantin man ro emo ashan pa in hung bing le in beina hun tur ani lova state sarkar ne na in rem no na le sumle mai chungchanga in mu thiam lo na revise estimate te chu ashan pa soi ho le chin fel zel zok tur ania rampum puya in lung rual na lantin ani ber khera khatianga in nak than na thutluk na sang siam kha afulo hle ani ramro rel na sang zok state aduan india zelen nalom na tello tura zilnai tile zirtir tu te thenga thu chwalo siam kha thilmak tak ania mi puite min tender zong le politics man ruwa ta na man tat kha ramle nam zalin na zalo na lian tak pakhata angai theibok ome MADC council shoi tu te hian anmo phunna lian tak le mi puite laka anti tur dik takhi an chian thar ahun hle mai state sarkarin kan ram zalen nani poimo taka alom na atel dulova mani pola kalphung san lo siam tlakhi ramle mi puite tan kong eng tak anilova autonomous district council tana mol phone le mel hem na jok anilo mo ramle namtana hun poimo chuan sarkar pui jok tele tol chung sarkar te hi kanin lungrol jok turania chuwangin tun huna hian in hmir ngho na lalu khum hlipa council chunga mi puite tana har chuan le in pum khan thar kan zon hun dik tak ani e ti in khar top kan deng don ani ole khami chin kha tun tumatana kan ti thei chu alo ni le ta thir tu le ngai thatu zong song ten khongai takin comment section lama in mudan le ngai dan te minotalan sak theu turin in khongai na kangen ani like comment le share te tin mina subscribe lo poi mino subscribe theu turin in chan puina kangen tak meu ani e